Yes, twagarutse ahangaha ni ku Nzozi TV 1 dukomeza dukora subscribe, dukora like, dukora share, comments hasi aho muri comment section, maze dukomeze twizamukire dutwika dukomeza hejuru cyane. Aha rero ngarutse muri studio za inzozi.com, channel yacu, channel yanyu. Wowe icyo usabwa kora aho ngaho kuri subscribe kunzogera, maze nubona izanye tuzi tubiri uvuge ati nahageze. So anyway, murabizi neza ejo bundi rero aho Ubushinwa bwizihizaga ku nshuro yabwo ngira ni ya 100 ku babyibuka bakore ko hariya muri comments banyibutse. Iriya nshuro rero bagombaga gukora parade cyangwa se akarasisi mu rwego rwo kwibuka kwizihiza intsinzi yabo bagize mu ntambara ya kabiri y'isi, igihe Ubushinwa bwasakiranaga na Pakistan n'Ubuyapani. Urumva Ubushinwa buri kurwana n'Ubuyapani, ubwo murabizi mu ntambara ya kabiri y'isi Uburusiya bwari buri kurwana n'Ubudage bw'Abanazi, nibo bari bari kurwana. Noneho rero murazi ko byarangiye ku ruhande rw'Abarusiya byarangiye Ubushinwa ku ruhande rw'Abarusiya n'Abadage b'Abanazi, Uburusiya bwarangije byarangiye bwegukanye intsinzi, naho ku ruhande rw'Abashinwa n'Abayapani, Abashinwa nibo barangije nabo begukanye intsinzi. Kandi n'ubundi bari babatsinze, uretse ko Ubuyapani bwaje gushotora bukarasa kuri Amerika yari yarifashe igihe intambara yose yatangiriye, nta ruhande Amerika yarafashe, yari ihugiye mu gihe abandi bari bahugiye mu ntambara, yo yari iri gucuruza, iri gusahuranwa, iri gucuruza ikora hasi hejuru. Ariko ubwo Ubudage n'intambara yarangiye neza, Ubushinwa bwatsinze, nibwo Japan yatatse mu bice yatatse Amerika rero Abanyamerika nibwo nabo bavuze ati reka noneho tubizemo. Abanyamerika bamaze kubizamo, murabyibuka neza, ubu nibwo bafashe bya bisasu bya biturika byabo, dore ko Abanyamerika burya ni abantu badasanzwe. Bafashe ibiturika byabo bahita bagenda barasa Hiroshima na Nagasaki, 80,000 bahise bipfa. Noneho Abayapani niko bahise bayamanika, ariko bayamanika n'ubundi Abashinwa bamaze kubatsinda. Ubwo rero ni sometime ujya wumva ngo Amerika niyo yagize ariko Amerika niyo Japan itaza gushotora Amerika, n'ubundi Abashinwa bari batsinze kare. Niyo mpamvu rero bakubwira ngo Abashinwa nibo begukanye intsinzi mu ntambara ya kabiri y'isi ku ruhande rw'Ubuyapani n'Ubushinwa, naho ku ruhande rw'Abarusiya murabizi ko Abarusiya nabo bajya bafeta iriya ntsinzi, baherutse no kwifeta mu minsi yashize. Nabo bafite akarasisi, parade iri hejuru, kumurika intwaro, ubuhangange, ubukomezi, bafite n'indi migambi mishyashya ko bagomba guhora ari aba mbere. Ubwo rero icyo nshaka kugarukaho, ndashaka kubwira ko Abarusiya nibo begukanye intsinzi mu ntambara ya kabiri y'isi ku ruhande rw'Abadage b'Abanazi. Ubwo rero muri iyi minsi murabizi hari iyo parade y'Abashinwa, akarasisi k'Abashinwa, iyo fete y'Abashinwa. Ubwo rero bari batumiye, hagiye ibihugu byinshi, hari Abanyafurika bagiyeyo, ibihugu hari Uburusiya, hari Koreya y'Amajyaruguru, hari uriya mugabo bita ngo ni Lukashenko, hari n'abandi benshi batandukanye. Wabonaga ko hahuriye abanyacyubahiro kandi muri rusange bayoboye isi, kuko na perezida wa Iran nawe yari yagiyeyo. Ni babandi bafite coalition, bafite bashyize hamwe mu kurwanya uburengerazuba.
noneho na perezida w'ubuhinde yari yagiyeyo rero, perezida w'ubuhinde agiyeyo ubwo nibwo Amerika yabishyizemo yarakangaranye. Amerika muribuka ko Trump yavuze ati aba bantu nubwo mubona bari muri biriya, bariya abantu baratugambanira, ntimukabone bahuriye hariya no kutugambanira. Bivuga ngo Amerika yabaye shocked, yarikanze ibonye bariya bagabo nk'uko banabivuze. Putin yabigarutse aravuga ati niba abantu badusuzugura bagamije kwikorera uko bashaka, twebwe twishyize hamwe. Urugero nk'Ubuhinde bafite miliyari imwe by'abaturage n'ibihumbi 400. Ubushinwa nabwo nuko ni miliyari imwe n'ibihumbi 400, barushanwaho gakeya. Ni ukuvuga ngo ubwabo abaturage b'Ubushinwa ubwabo baruta ab'Uburayi. Noneho tekereza Uburusiya nabwo bufite miliyari 150, urumva karibu 190, urumva z'abaturage. Ni ukuvuga ngo abo baturage ubwabo iyo bateranije usanga bagize 1/2 cy'isi. Ntabwo dushyizemo Afurika, kandi murazi ko Afurika harimo za BRICS, wongeye ukagiraho na za Brazil nazo ziri muri BRICS. Ubwo rero ibyo bintu na za Cuba I think n'ahandi bose bari muri BRICS. Urumva bakora ikintu kiremereye ku isi. Niba rero Abashinwa Abashinwa, Abarusiya n'Ubuhinde bimaze kugira 1/2 cy'abatuye isi, urumva isoko abo bantu bafite, urumva imbaraga abo bantu bafite, kandi n'abantu bafite intwaro zikomeye kandi zikakaye. Urumva ni abantu bafite intwaro zikomeye kandi zikakaye. Ibyo bintu uraza kubibona, kumva nabigushyiriye hafi yawe, nawe ujye ukora ubushakashatsi, ujye ukora research zawe, ujye ureba ibintu ni gute, cyangwa se nawe ukore analysis, utwandikire muri comments section, utubwire ngo ibyo tuba turi kuvuga ntabyo tuzi. Narakubwiye ngo twe twarize tugera ahantu ngo handitse ngo nta shuri risigaye imbere musubire iwanyu. Mugira turababeshya, ariko muzajya mubona ibyegeranyo tubahereza, amakuru tubaha, ikiba kibirimo. Ntabwo tubapfunyikira, Hamwe n'ibyo rero, mwebwe ibyo Putin yarabivuze ati mureke dukore ikintu gikomeye, tubereke ko ubwenge bwabo aho burangirira ari ubwacu butangirira. Urumva bafite ayo masoko, ariko twe twishyize hamwe bakenera kutuvugisha, bakenera kuducuruzaho kandi bidashoboka. Ntabwo abantu bazajya babyuka ngo bafate imyanzuro bayidufatireho, kuko ibyo ni agasuzuguro. Twebwe turigize kandi turakomeye. Ibyo ni Putin wari uri kubivuga, abivugira hariya. Baramubajije ngo ariko se Putin bite byawe, ubona ushobora kuganira na Ukraine? Putin ati ariko se hari ubwo nigeze nanga kuganira na Ukraine? Niba bishaka bizakunda. Bivuze ko ibintu byose biri mu maboko yande, ya Zelensky, perezida wa Ukraine. Igihe ngo azashaka kuganira cyangwa kurangiza intambara, icyo bita talk peace, bazahita intambara irangira. Aravuga ngo kandi niba ashaka no kuganira azansange he? I Moscow, ariho azansanga. Putin nawe rero ashyiramo tubyita urucabana. Ntabwo Zelensky yaza i Moscow rwose. Zelensky ntiyaza i Moscow kuko afite abamutumye. Ntabwo bigeze bamwemera ngo azaze i Moscow. Ntabwo bigeze bamwemera ngo aze i Moscow. Urumva
ntago bigeze bamwemera ngo aze i Moscou. Kandi ikindi nanone aba afite ubwoba karamutse aje i Moscou mwagira gute? Mwamufata? N'ubu mumubonye mwamunyuza mu ryahumye mu zidashariye, none mwamunyuza mu zuru, none ngo arinde anizana koko? Ndabizi ko mumukeneye. Yaza gute? Negative ntago yaza. Nawe rero agiye gusubiza aravuga ati negative ntago nshobora kujya i Moscou. Nawe niba ashaka ko tuganira naze Kiev. Niko yababwiye niko yasubije Putin. Aramubwira ati nkeka ko nawe ibyo avuga yivugira. Ati sabona najya i Moscou koko? Ntago najyayo. Kandi nawe nk'uko muhamije mubwiye ngo aze Kiev ntabwo yaza. Ubwo rero ibindi ari kuvuga ni ukunaniza, ashaka gutanga condition zidashoboka yumva nawe zidakwiye, ahubwo ibyo akeneye ni ugukomeza intambara. Ariko se ntago mbizi, ariko murabona ku intambara iri gufata iyi ntera. Ubwo rero hamwe n'ibyo ndakwisabira ngo unkorere subscribe, ukibona ino nkuru gusa unkorere subscribe ndakwinginze, niyo yonyine nisabira. Murakoze. Nubona ari ngombwa ukore like, nubona ari ngombwa ukore share y'iki kiganiro, nubona ari ngombwa ujye muri comment section utange igitekerezo cyawe, ndakwinginze. Hari ibindi nkusabye? Nibyo byonyine nshuti yanjye. Reka mbasezere, kandi Imana y'amahoro y'umugisha ijye ihora kuri mwe, kandi amaboko imirimo y'intoki zanyu Imana iyimpera umugisha. Murakoze. Ciao.